Check ditaba tša sepedi tša SABC 2 go tšwa ka Auckland Park, Johannesburg. Ditlhogo tša tšona ke tše. Lesogana leo le phelago ka bogolofadi go tšwa provinceng ya Free State le latlhegetšwe ke go ipshina ka bojwana bja gagwe morago ga go se nyakwe ke ba bangwe ba badudi. Mokitimi wa maitemogelo Joyce Netshitenzhe go tšwa Thohoyandou o lwantšhana le tlaišo ya bong ka go kitima. Thobela ke Nkgadimeng Kekana gomme ke thušana le mofetoledi wa polelo ya diatla Mpho Teme. SABC ke mongae wa kgašo ya G20 SA 2025. Lesogana la mengwaga e lesomesenyane leo le phelago ka bogolofadi go tšwa Hoopstad provinceng ya Free State le latlhegetšwe ke go ipshina ka bojwana bja gagwe morago ga go se nyakwe ke ba bangwe ba badudi mo motseng. Siiso Ndengendao o ile a swanela ke go tlogela sekolo a ena le mengwaga e senyane ka lebaka leo. Go tloga moo bophelo bja gagwe bo ile bja sharakana. Lesogana le la go palelwa ke go sepela le go goba fase go phetha tšeo a di nyakago. Ka bjale o dula le rakgolo wa gagwe yo a sa hwetšego mašeleng a mphiwa fela. Bophelo bja Seiso Ndengendao wa mengwaga ye lesomesenyane e bile bjo boima ka baka la go phela ka bogolofadi e le go seo se hlotšego gore batho ba mohlanogele. Seo a bego a senyaka e be e le go ya sekolong le go bapala bjalo ka bana ba bangwe. Bophelo bja gagwe bo ile bja fetoga ka morago ga ditatofatšo tša gore o ile a rakwa sekolong a na le mengwaga ye senyane. The after mood I want to mlela and alla time just said la ga anka site la bana ba school so want to bilem le ma peta bana ne bom le mo dula fa so want to le dula fa se bana reng hantle bana do bang kwa dilo school Toro ya Ndengendao ke go boela sekolong go ithuta moshomo wa welding. ke debela school so sa ka matso o motho ga tang sebetsa ka matso o etsa dintho tse jwang bo se ka welte bo se ka maplanka. Rakgolo wa gagwe wa mengwaga e masometshela Benjamin Mofadi o re ga go bonolo go mo hlokomela. Ka morago ga go kwa ka mathata a moshimane wo, DA e mo file setulo sa go thetha le go mo thuša ka didirišwa tše dingwe tše bohlokwa. Gape ba lekile go thuša rakgolo wa gagwe go hwetša pukwana ya gagwe ya boitsebišo yeo e bego e tšere ke matšhonisa mengwaga e meraro ka ge a be a adimile diranta tše 600. Se be se mo thibela go amogela tšhelete ya mphiwa fela ya mmušo. Go phetha lebelo la dikilomitara tše 520 ka matšatši a 15 go tloga Pretoria go ya Thohoyandou go be go se bonolo le go mokitimi wa maitemogelo a maleba Joyce Netshitenzhe go tšwa motsaneng wa Kakano provinceng ya Limpopo. Mokitimi wa mosadi wa mengwaga 44 o tsenetše mokitimi wa temošo kgahlanong le tlaišo ya bong. Morago go fihla Thohoyandou, Netshitenzhe o kitimetše station sa maphodisa go neela memorandum wa dingongorego. Thohoyandou ke lefelo leo le atilego ka dipalopalo tša godimo tša bosenyi ka provinceng. Mosadi wa go tsenela mabelo a matelele mme gape e le motswadi Joyce Netshitenzhe o simolotse lebelo la gagwe kwa toropong kgolo ya kwa Pretoria. Maiteko a ga Joyce Netshitenzhe ke go fatlhosa baagi ka ga tiriso dikgoka ya bong. Duba lengwe na lengwe re tšhiboa re bua ka mafoko a ne a se be a tšatši ka tšatši re tsoga re kwa diphišamare tša gore monna o bolaile mosadi goba mosadi o bolaile. Ke ka moo lesolo le lego bohlokwa go nna morero wa lona a se fela go lwantšha dikgaruru tša bong e fela gape ke go ipiletša go ba mmušo gore ba eme ka Victoria ndi thoma o thoma nge ndi tshi khou gidima. Netshitenzhe o isitse memorandum kwa stationeng sa mapodisi sa kwa Thohoyandou. Kho ba labelela gore arali ni ga se go bana mulandu o raliwo ke takatšo ya ka ka go ngwadile lengwalong la dingongorego gore melato ya go swana le ya dikgaruru tša bong e ele hloko. Maga ane a jiwa a ndatiso nga kha zwine zwi Mapodisi ba amogetse memorandum wa gagwe ke Katlego wa dikgang tsa SABC Thohoyandou.
Mokgatlo wa Bosetšhaba wa Afrika Borwa wa batho ba bogolofadi bja matlho e le go the South African National Council for the Blind ba ipiletša ka go akaretšwa ga batho ba bogolofadi bja matlho le bao ba bonago ganenyane kudu ka mafapheng a thuto, mešomo le tša kgwebo ka tšhomišano le masepala wa selete sa ngaka modiri molemo SANCB ebile le mogwanto ka mahikeng go keteka letšatši la polokego la White Cane. Moletlo woo o diretše go lemoša badudi ka ditlhotlho tšeo batho ba bogolofadi bja matlho ba kopanago le tšona. Setlhopha sa batho ba ba nang le bogole jwa go bona le ba ba sa boneng sentle ba ne ba opela kwa mogwantong o eteletsweng ke South African National Council for the Blind. Lekgotla leno le ne le patilwe ke balalwa ditshwanelo tsa batho ba ba nang le bogole. Ba re mogwanto o ne o tsibosa batho ka dikgwetlho tse batho ba ba nang le bogole jwa go bona ba lebaneng le tsona mo Afrika Borwa. Ke tshela ka madi a SASSA and then ke tlhokomela ene even though I agree madi a gage a child grant mare go go nyenyane se re se itemogetseng mo di-taxing tsa rona bangwe ba bone ka batho ba e leng gore ba re tsaya ka letsogo le la molema because o tla kry-e le gore ga ntse o tsamaya o fitlha le gore taxi ga e tla ga ba ka lemo gore ga le bone le babedi la e le gore go na le space sa gore le ka namela o kry-a ba le feta fela. South African National Council for the Blind ya re batho ba ba nang le bogole jwa pono ba santse ba amogiwa ditšhono. We're saying that blind and partially sighted person must be accepted, must be integrated, must be included in the whole community life, the society, in government, in the private sector, everywhere. Resalefo Meyara wa masepala wa Sedika sa ngaka modiri molema Khumalo Molefe o ketekile letsatsi la gagwe la matsalo ko mogwantong ono mme a gatella tlhokego ya go tsengwa tirisong melawana eo ya akaretsang ditlhokego le ditshwanelo tsa batho ba ba nang le bogole jwa pono. Tse re tshwantseng go di diragatsa ke go tloga mo dilong tse di kwadilweng fatshe go tsena mo go di diragatseng mo go reng gore a reng go tlhatlhoba setheo sengwe le sengwe sa puso kgotsa sa private re go tlhola gore a se ikamanya le molao. Letsatsi la boditšhaba la White Cane Safety le ketikiwa ngwaga le ngwaga fa Diphalane a tlhola malatsi a 15 fa e sale ka ngwaga wa 1964. Thabang Morutlwa, SABC News, Mahikeng. Lapa la Misomitlhe wa mengwaga le someseswai le sa kwešwa botlhoko ke go amogela lehu la ngwana wa bona leo le tlhotšego dipolelo le pefelo ya badudi go marangrang a dikgokaganyo go la Xebega provinceng ya Eastern Cape go bolela gore o tlaišitšwe le go thupša ke rakgwebo wa tikologo yo a bego a molatofatša ka go mo utswetša ka la 11 kgweding ya Diphalane. Misomitlhe o tlhokafetše beke morago ga go amogela boekelong. Maikutlo ke a manyami go lapa la Nkwalase ge ba leka go amogela lehu la ngwana wa bona. Nkwalase e be le na le tšana papading ya kgwele ya maoto ba lapa ba tšhošitšwe ke ka tsela yeo a lobile go bophelo bja gagwe ba bolela gore ke ka tsela ye šoro. Rakgwebo yo wa tikologo o tla tšwelela kgorotsheko ya magistrata ka New Brighton ka Labobedi. Bagešo di felela mo gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go app ya SABC Plus le go marangrang a dikgokagano a Facebook, X, YouTube e šita le nomorong ya rena ya WhatsApp fa o le ka go kgatha tema gona. Ba setlhopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lesolela tšona go sasa ka iri ya bošupa mo go SABC 2 le lehae go latela kakanyo ya maemo a boso go šogofetše. Shalom.